Kemarahan ya anak buah ini si Omi jeung si John. Masuk kan dong apa ya? Awal remeh dong nih budak ya, mentang-mentang musim hujan. Bangsat. Edan, sama motor jelema tak jurig. Tapi apa yang kena pot namanya tak? Cap iwung. Bangsat doang. Malah nih, mending laporan ke anak buah yang ya. Tadi gebuk kan sekalian tak sia tah. Anjing sih yang pada ngasup anjing nya. Duh, malah dah tadi kerok ya, gerangakeun iung nih kamari ya. John. Buruan ya. Woi, enak dong. Udah pengerokeun aing hareunak di aing yeuh. Aduh, anjir kulit betul, Omi. Pakai baju lo pakai koren. Mau nanan aing dia mah geus bae pijit kurang gaji. Hei, pang tereh beureum, Om. Geura Jon jatuh kuat ini harana kieu. Hasil buka bajuna. Jalannya, aing nyokot gobang. Oh, geus lagi. Si Omi jeung si John kemarahan ada ya. Doang nih bos musuh ketinya we budak ya. Aduh deh. Pel. Inaon dia diuk bae. Bahagia amat itu ngardenger bae. Kunaon dia? Bahagian aing. Kunaon? Pel. Lain pel sebudak ku aing dikagetan. Muncul ke sawah. Di mana? Di sawah ditu. Aja kumaha ta? Atuh ledug. Aduh, hebat. Aduh, aing. Naon nih? Kumaha membalas dendam? Terusan dia apa mah? Dia mah percuma ngadekeun geng ge. Tapi ho opelnya. Pikiran aing. Ongkoy malah mengkeraya kabehan. Coba lamun aing sorangan. Tenang pel ulah sieun aya aing ieu. Dia mah barteg mentampur. Pan lain deui Aing nu gegemek mah dia mah. Aceng mending tadi ulun yuk. Ayo. Cok, Naon? mau ke bensin yuk. Moal dia motor emang kasih paket kan bensin aja. Alapatan kuota beda mah. Ayo kan. Coba cicing dikerok nang cager tadi ya. Aduh, gue nyeri Jon. Biasa nage dikerok ku bawang dia mah ku maing. Dia malah bentak leutik aing mah.
aja tuh. Ih, nyeri dah mah. Aduh. Nah, kita budak. Suami perisan gitu. Woi, non dia berubah bau beber namanya. Bulu aing yang dikerok. Wah. Om, ayang kilanya. Oh, dia mah. Kuat ayang ki. Oh, bis yuk. Om, kunaon dia? Asup angin, Bos. Pugu mah. Geutah, beureum. Berem, puih dong. Dong lu bisa dulu bae. Korok nana tonggong. Kulit yang berendak nu hidung mah. Deutah. Nanti mana ini di para rezeki beungeut baralok kieu lah. Di mana, Bos? Panjang diceritakan mah. Nah gitu. Panjang mah yuk. Si John. Pugu tadi mah hayang ki, tapi ubah yuk. Bos ini blok, biar kalah pemikiran dong. Standar meureun ya, dak. Tuh aing tadi di jalan. Bisa yang takut si grup ongong dong nah eta. Ai. Kumaha kitu tadi na yuk. Atuh aing di jalan tenang tuh. Terus Mau motor biak bae. Mana? Ngobrol aing ke sawah. baju kudu kumaha teh nih, Bos? Tuh mau lain dah ya mah. Perlu dibalas orang. Malah itu kan. Wih, Bos, Bos, rada emosi ya. Pura. Ayo, kas. Ayo. Gampang. Weh, Bos, kelanya. Salin lain bau minyak gila. Alangnya lama proses. Si John ke mana ya? Yang disiaran eueuh. Ayo burung, Bos. Si John ke mana, Boh? Ke timu. Yuk. Kisek. Guna yang bebergi di gembek yuk. Mana begitu pakai anak? Om, maklum, jomblo usim hujan eueuh nu nyeusehan. Nah, Bos. Susul si Johnnya gerabainya. Itu Mati nih situ kuat ya. Betul lah yang dia mah. ngobrol Bar rezeki. Oke lah, Cek. Benang Ini segala urusan- mang taritanya. Urusan yang itu mah. Saya ada geng ongong. Oke, Benang bawa kan waeng. sip. Lamun jicing di ditu gaeng pasti terkanan iku, Bos. Nah, dia kan. Lalu dia tuh. Anak gua. Ada mungkin dia tadi ya. Oh iya. Ayo guys, ayo. Ayo. Milih di mana dia ya? Milih di mana dia ya? Ajar Bel, tenang Bel, ajar. Kehela. Orang mending gawekeun. Kumaha non? Ayo bakal motor dia pae. Oh, siap. Hei. Oke. Dorong motor aing. Guraun. Tenang. Ayo. Datang ke pom bensin. Kencang. Guraun. Guraun nih. Terus. Ground aku mati, aneng mah. Guraun sini kebukan gua nya. Guraun. Kalau gendong gitu mau bosnya. Ayo bos na ripuh. Aneh si John ya. Itu si John, Boh, digawekeun ku budak eta. Satuan lagi karena kumaha aing eta. Deleukeun aing.
Ojo dina. Ayo, gede Bang. Ayo, Ayo, San. Ya pamungkas aing. Hah. Siapa yang ngira belut? Ketong. 2, 3. Kamera action. Action. Kamera. Action. Kamera action. Edan, ndak nonton syuting. Ngepaknya. Abu kaya di dinya. Semprotnya. Tambah kayak gitu.